July ni som pakhat thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Supreme Court chuan Manipur boina chungchanga thu boi thelu angai toa heta hian Supreme Court chuan Manipur state a boina tire turin dan le thu pek ken ko theina an nei lo thu an soya state le sarkar lai puya mi pui thlan chu sarkar te hmala turangen chu an ti thei sang berani thu le chu tianga hman lak theina turin tribal hroi tu te chu he boina re theina na ti tur thale dik an hriat te hril turin a hriat tirani Supreme Court thurel chungchang te Manipur boina kal zel dar zawdan kan ngai thla ho le don ani Union Home Minister Amit Shah chuan me ni somni pakua khan Manipur atlo a khami tum khan ni thum chamin a hodona Manipur boina chu ni som panga chungin chin felani ang ti asoya ma se vo in thlengin he boina hi alare lova nimin loka po police pakhat ka hlum ania midang song rual zetin hiaman tuar bok ani Press Trust of India in a report danin nimin khan Manipur khothlang lam kangpok pi biala boina chuaka nunna cha nanom le a chakni zan khan kangpok pi district a phayang le singda khoa chuan inka na thlenga thotan ni jing lamdar thum le daruk inkara khan silairi are a ma se daruk nuwa silairi le in hetianga chiat na hi thlengta ni helaya duty Assam Rifles te chuan inka na hmuna an kal theilo wangin nunna chan za thi an fin fia theilowa thile hliam hi tunai nan tam mai thei anti heti la hian nimin khan Indiaram Court ro rel na sang ber Supreme Court chuan Manipur boina chungchanga thu boi thelu angai tua court chuan state sarkar kutatangin dan le thupe ken ko na chu achu sangot theilo ti asoyani Chief Justice of India D.Y. Chandrachud le Justice P.S. Narasimha te thutna Supreme Court bench chuan court inati thei sang ber chu thunei tu te hna boina le har sana tire tura mala tura shilani antia court thurel chuan ven himna le dan le thupe keng ko tu kan ni lo ti hi hriat renga tula kan thungai tu lai hi mihring torna chungchang ani a chutiang zong chuan kan thlir turani ang antibok Supreme Court hian nimin khan petition pani Manipur Tribal Forum Delhi ten an thelu kuki te veng him tura sipaida turangen na le Hills Areas Committee of Manipur Legislative Assembly a chairman nilai BJP MLA Dinganglung Gangmain Manipur High Court in Manipur State Sarkar nena meite namten scheduled tribe a puanan dil na ngai tua tura a hrilna court order khin le na chungchang angai tuani nimin ro relna hian Supreme Court chuan tharum thona tipun lun theizonga au chona munata na court manchu andu lo thu an soiboka Manipur tribal nampol te chu an state a boina re theina na tranpui turin an soma Borokin thatlama pan theina na malangna tur rotna thamin pe ula kenin sarkar lai puile Manipur state sarkar hena chu lo enjoi turin kan lo hrilang antiani nimin khan Supreme Court chuan titura an hrilangin en biren singa kai hroi Manipur state sarkar atangin thani liamta chunga tharum thona thleng chungchang report an donga heta hian state sarkar chuan he boina wang hian mi za somli le pani in nunnan chan to ti an reporta he boina chinfel tum hian state sarkar chuan FIR sanga zakwa somkwa panga aziak lut to a mihring sang ruk jasari somli panga man ani to boka thuboi paruk chu chuizui turin CBI kuta hlan ani to ti an soibok ani report a chuan Imphal East le Imphal West district a thina thleng tambera state chunga boina thleng tamber po helai hmuna thleng hi ani ti tarlan ania state sarkar chuan veng him tu sipai te hmalak dan chu ni tinan thlir ho thina he boina hmachon tur hian standard operating procedure SOP po siamani antibok Manipur state sarkar chuan nun phunga pa ngai le theina na hma alak dan chip chiara talana chuan relief came om zirlai te chu an nai ber school a zialu zelan ni thute competitive exam po kalpui zelani thute an tar langa internet ti top po thilom dan ena thla zalen chho zel tumani thute khotina thilom dan thlirin curfew hun chung po ti danglam zelani ti te an tar lang bok ani Supreme Court hian kar ma sa khan Manipur state sarkar chu boina chingfel tura ma an lak dan le he boina tur tu ten chomdol dan report peturin an lo hriat tir to a nimin khan state sarkar hian report an the lut ani nimina Supreme Court bench ro rel na hian Manipur Tribal Forum Delhi ayo in ukil Colin Gonzalez adinga
Gonzalez chuan Manipur boina hi state sarkar thlop firfiak te chetna ani ti in Unlawful Activities Prevention Act UAPA dan hnuaia firfiaka puan silai keng pol te thil ti ania heng pol te hi state sarkar in kutkeya ahmangani ti in Manipura BJP sarkar chu boina chokchuak tu telama atang ni in asoya hei hi changin Chief Justice of India Chandrachud chuan dan le thupe kan keng ko theilowa thlantin sarkar ti turani irilu kan hriat thiampui chea mase he kot ma in hnialna tur hian kalphunga om ti hriat a thahle ani ti in na changa he kot hi boina pun nun theina na tongkam chak chuanan kan hmang turani lo ati bok Chief Justice of India John Gonsalves chu chiang taka hrilin tuna Manipur State Sarkar report hi lo zir chiang la rotna om zenei nen local le in Solicitor General nena chu kan lo hlan chhawnganga anin alo enfia vele donani ati Manipur State Sarkar ayo ading Solicitor General Tushar Mehta chuan Central le State Sarkar in theitop an chuat hnuwa nun phung apa ngai le tran to a chuti laya information diklawa omani chuan state chung boruak ati chele vek theiani atia Gonsalves chuan sarkar lai puile state sarkar in tiam na le malak na chuan boina ati re lo chiang hle ti soin me thalai hola court hearing neya state le central sarkar in mala kan tum thuan soilai khan he boina wanga thi hi som chau an lania voina chuan za som ni to ni atia he thua soizo rual hian Chief Justice chuan irin helna wang ringotin dan le thupe khi kan kengko theilowa sarkar lai puile state sarkar kutani ti in alo khak ngal ani Solicitor General Tushar Mehta chuan Manipur State boruak chu englai po adanglam rangani ti asoyani voin hian Supreme Court chuan High Court in internet tinung le tura July ni saria thupe ka chua Manipur State Sarkar in a khinle na chungchang angai to le don ani Telangana State Satavahana University ya Sociology Professor Sujatha Surepali chuan he boina arammi te torna na satak thlen tu ni meka Supreme Court in rol du lo hi thil za thak takani ti in asoya thani aliam to a he boina hian nun na tam takala to a BJP sarkar in rol du mi lo boka Manipura thil thlen dan hi India ram mundang hna chiang taka puan zar ani bok lova namle chi pani inkara boina anga soinima se politics khelna ani mel hle to ani atibok hetila hian Manipur state takala thilom danzir chiang tu mi pathum telaka case siamani a National Federation of Indian Women NFIW10 thudik tak hretura atir member pathum Ani Raza Nisa Siddu le Diksha Dwivedi te chuan Manipur boina hi state sarkar malak nani tian soyawangin July ni riat khan an laka hian Imphal police station a FIR thelu ani Raja hi NFIW an general secretary ni in Siddu hi national secretary ani a Dwivedi hi Delia om ukil ani Imphal police station a FIR thelu tu hi L Liben Singh ni in NFIW mitir te pathumin press conference a anthu soichu state sarkar beina state sarkar chawna le ti hming hliau tumna ni ti in thu boy thelut ani heng meche pathum te hian tun thlan ni khan press conference na in Manipur boina chu chi le chi inkara boina emo veng le veng inkara boina emo ani lova he boina hian ram in chu na te role thil hlu in chu na te helpol le firfiak pol in rol na te oma state sarkar chuan thiam takin he boina hian ro manna an nei sa chu ti hlotlin tumin ma an la a chu chuan he boina hi chok chok ta ni ti in an thil mu dan an soya he boina chu ma hian state le central sarkar chuan heng nam pahnih te inkara hian inrin hlna chi an tua beidon na satakan siam sak boka he hian tual chung boina lian tak ang mai chok chuak don ti hresa in ma an la ni ti in an soibok ani heng meche pathum te laka FIR thelu tu chuan heng mechia te hian mi puiro rel na manga dan anga thlantin sarkar chu paithla kan tuma mi puite fui porin sarkar laka helna cho chu antum ni in asoi ve thung NFIW tir mechia ten Manipur Chief Minister Biren Singh an aban na thelu nu kir le chungchang lemchan na nian ngai thuan soipo an laka thu boy thelu tu hian Manipur nu ho meira pabis te malak na za lova apu bok NFIW fact finding team te hian
Biren Singh chu Chief Minister ani angin engnam le chi po ni se an state chuang mi puite veng him turamo phur tu ania chuamo phur na chu hlen zo lo wangin I helova Chief Minister ani na bansan turani antibok ani heti lai vekhian Manipur State Home Department a Commissioner T Ranjit Singh chuan Manipur DGP hena lekha ziakin booklet pakhat The Inevitable Split Documents of State-Sponsored Ethnic Cleansing in Manipur 2023 Manipur State a nam pakhat no chua tuma sarkar malak na ziana lekha bute timayang chua tu Zomi Students Federation le Kuki Students Organization telaka thu boyjek lu turin na hriat tira hemi chungchanga hian Zomi Students Federation chuan thu chua siam halin hetianga sarkar malak na hi makanti lo thu an soya India dan pui fundamental rights azia kan ngai dan puang chuak tura zalen na kan na irabe tuma state sarkar malak na hi kan hlau lo khop mai antiani heti lai vekhian University of Hyderabad Political Science Department a professor Khamkhan Suan Housing te Kuki Women's Forum an convener Mary Grace Zole Kuki People's Alliance a secretary Wilson Lalam Hangsing te chu meitei activist pakhatin Imphal Kota hekin Imphal Kota hian thu boy zia lu mek ani bok heng mi pathum te hi the wear program a karan thaparana koma chuta an thu soya chuan chi le chi inkara boina chemal zong in an trong ti in thu boy siam sak ania Professor Housing hi Imphal East District Court chuan Meitei Tribe Union member Manihar Moirang Them Singh a thu boy thelu wangin tun thlani somni pariathian ko ta inlan turin na kowa Hyderabad University a Political Science Department zirlai te chuan an zirtir tu hi mithiam le thil hrezaw India ma chak chungchang po hunrei taka tanga zirtir tu le ani nei na phal sak china soile ziak thina ni ti in athawang an lo hau ve ngal bok ani Imphal East District Court vekhian Grace Zole Hangsing te hi kota inlan turin na ko bok ani Manipur boina hian India rampu makang kai chomek zela dan le hrai hmanga in beina hring chhotana kanin kai hnok kual na sahle don ni in nalang engpo ni se bazar min lo thlir sakawangin lom thu kan soye